Assalamu alaikum wonɓe men sibude ka télévision Guinewɗo TV. Donc hara no woni ɗo noon hara meɗen hewti linsanɗo wondude Aissa Kindia Oustaz Abdallah Mombeya. Hara ɗo gandi ɗe balɗe ɗo on mois ɗo fowde yewtereji fuɗɗino seeɗa hakkude fi Sayfon e Aissa Kindia e Mboma. Joni hara Aissa Kindia hara yi ardu men ɗum ɗo hara ko honno marɗa taw ko wiya e nder ardu men ɗum ɗo. Haray ko mari komi wiya nder ardu men ɗum ɗo komi la welti hande taw welti minna tan hande mi weltorake wa hande mais hande kadi la welti wallahi ko tawata kon ustaze e suɓi e ɗuɗude tawata inde an tawti taw e nder yimɓe ɓe woli ɓen fimo e tawata kadi ɗum ɗon fof ko sama kala ɓe déplacé kedi Conakry ha Linsan argol samningol Biran ha tawulo wonna no fitiro kono noon tuma hata wolo Biran assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Nalaga Yettude Allah. Antine men inde no no makero no Ko ngawa wiyete. haray ko honno marɗon ko yon fi sena e Oustaz Abdallah haka moron ɗo hande. Wade welti o wiyata haɓɓela weltare ko ɗo adi haali o weltol wan hande o ko ñande mi tippi Madina inna windama hajju ko ɗum ɗon mi weltori wano ɗum ɗon e ñande mi iwi Makka mi hewtiti ka aéroport Lagina ko ɗum ɗon tout foti komi welti e ɗum ɗon ko adde welti wo ko ha o welto o du'o na ha ko feƴƴi ɗon mi weltanike Allah e annabijo mi weltanike ɓe luttako ɓe waɗanammi hande kay luttako ɓe waɗanami nene Aissatu hande kay ko barkiji Allah e komi du'ani nene Aissatu o yangani mi du'animo kon ko kim barki ɗon juuri e makko o naɓilam Makka ɓe julɓe Allah hooloraɓe ɗon hooloraɓe ɓe fof hoolori e diinal Islam ɓe ɓaŋike ka maɓɓe Conakry ɓe senike ha ɓe hewtike ando ɓe yettilam modi luttako mi waɗanaɓe ko Allah wawi ɓe yoɓude joddi aljanna min mi mara fusko mi yoɓaɓe miɗen fawodiri ha yeeso Allah ko ɗum ɗon mari komi woola haray ɗo wawi men sifanade seeɗa e konno Aissa Kindia e moɗon fiɗɗini seeɗa ɗo wawi awa Aissa Kindia nam naadumo école nam naadumo école ɓaymi naadimo école nam o accay noon mi yaha so janngoyi ha 10 heures o immoɗo fayda kanko tun o sarsa otowal ɗo e ɓawa o yaha o tawa yammi ka luumo kara mbiɗa yahi luumo o hewta ka luumo o yeeya ha fana heewa so fana heewi o iwa ka luumo to o accammi toon kadi o ƴetta mbuuɗi ko yeeyi kon o arda e muɗum o accammi toon e so accilan toon o sooda maafeeli toon o sooda piiji ɗin fof mi ara kadi mi tawa o defi ñiiri e maafe mi tawa o defi ñiiri e maafe o ƴoganilan ndiyam lotteran ɗam o wengi ka hoore terrasse somi hewtimi o tawi miɗo moŋi miɗo ronki ɓaara iwde luumo no ronki o ƴetta ñiiri ndi o longinan mo wallinanmi ka hoore koyɗe makko o longiniranmi a longinowo nawnuɗo ma boobo du'a ko ha e makko ko ɓay tun sontigi ko du'anawo harano wodi ko falloto ma ɗum kanko mi yettonomo o fallata ko ha o maaya miɗo tori Allah kay ɓay mi hewti mi tarike suudu Kaaba min no yo Allah waɗu mo wanage Makka ka wanage Makka miɗo toranimo ɗum ɗon Allah kala ko funte makko kala ko funte makko ko wiɗo immoto fi makko ma fi Allah jaɓata ko la ko goɗɗo immi fi makko sina ko moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata tawi du'ana no nanga goɗɗo o yanganilan ko ɓiɓɓe yanganto nene ko ha ɗon feƴƴata kon haray mi weltanike o moƴƴa minen kay mi weltanike Allah Guinewɗo TV menen kadi meɗen tori on duwana men ene du'anino yo Allah waɗu hijabo e moɗon yo Allah ɓeydu fi moɗon yo Allah ɓeydu feyra e mon yo Allah ɓeydu feere e mon yo Allah ɓeydu doole e mon yo Allah dandu on masibo ayɓe mon ɓe toriki Allah fattiki annabijo yo Allah waɗu on nangue Makka ge goto suusata yo Allah waɗu on nangue Makka toriki Allah fattiki annabijo Muhammadu yo Allah ɓeydu fi mon ko ha tindini message ɗo o wayno mbiɗen